Kathan bernihat kebalayo enam kum kawai na kasnong bejabo tam kale jabo hari India. Menta ka kenti kala keni sendon ya kanam ladu. Ni ka kerdan beningkong haka perthai haka jingdon kale jabo. Kat kum ka IQS arja arpusaw World Air Quality Report. Bala pelat haka sengi baada ka company Swiss Air Quality Technology na ka benta usnam arja arpusaw borosisnam. Laru ban kedau hang ni ba ke jingjur kale jabo haka than bernihan kadai namar ke jingroi ki kharkhana ki ba pinmi tedam amtang naga jela Meghalaya hinrei ru naga jela Assam namar kadai ke jaka khaput ka Meghalaya bat Assam hak ba kale jabo minta kaladan haka jingma katkum ki kai phot kalakta ek koj ke khia ki pajba namar ke jingjabo kalalong arpusan sha ek jingtho balabu de WHO namar ke jingdon jongka particulate matter R.san haka shisnam kabalong shispa R.r microgram haka shi cubic meter. Shusho la sakhi ru baka jingjabo kablalong kabashirkhe bawat kitdam bayong ngat ki rung shiki yin ki sem jong ki brio bat sop iki jingthong jingtam bat kat no tam kalong ka jingmai ka kwat ka khia ki patba masong basa akatei ka than hadu bahapin bor ki patba dang haki khindiat banai baladem ban mi shitsurok ban persha bat pertasla halor ka jingthlam akor jong ki kharkhana bandawaru na ka sarkar pakadei ban pet bnia bat ban pinlong ka jingtokin ban te la kam ki te ki kharkhana. पूरा काली काली हो गया। कपड़ा सुखाने भी नहीं सकता है, पूरा बदन में लगता पूरा है। मर जाता है ये लोग। कोई सब्जी नहीं होता है, अंदर भी घुसता है, रात सोने से भी नहीं सकता है, ऐसा हो गया। जगह खतरनाक जगह ही है। पहले तो खाया था, अभी खरीद करना पड़ता है पानी।